And Akoma FM 87.9 Kumasi. So say yede Ebremo ane. Isa pepe and etie. Wo share wotie ene no o say aha. Ene no asesa. Yetimi enkonya rough. Already mo no e Facebook and afa TikTok no say that be. YouTube also there be and then was asesa and the moon was asesa pepe and etie and that day mame enchia ya hwefo and etiefo nyinada na mema obi biada akwa ba sonko kura ekwan eso say Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma 87.9 FM studios na heya and abehume hwehwe heya amoka asma yira Benyanyira meteten kwanche heya. Ase baba mentia adwumayefo nyina na fementia ye mia menua ba Auntie bi mentia Auntie bi na me mano moni adwuma me mano mo eni adwuma no kwasem se wabo adwuma yie papa nti Mamentia Chanti Akoma FM 87.9 Kumasi. Pennyfo ha nyina so na mentia chia obibia yedo bia se. Mede ya boni me dada no a eno ane de frɛ me Maa Akos. Ena wo de be frɛ me. Ya de akoma mu nsem dwumadi no ena ebremo wo Akoma 87.9 FM na abedwafo wa ha eno nti ma mema wo no krado. Pastor Julius Namba baba. Yes sir. More fire. Now, to say more fire. More fire. So for cockroach. More fire. And some more mumba, yes, so for more fire. More fire. More fire. And some more mumba, yes, so for cockroach. More fire. I said you must say. I said you must. It was a phone now here. Obia, who ye, about the other room. Uncle Fonny Agyapong over how. Kofi Agyapong, until some more fresh, Uncle Fonny Agyapong. Esa Akumana na na sese won Akumana na sese ye adwuma Akumana anti enya hunu ne sande we dey 70 years ye hunu sande 70 years 70 so when you feel say me 40 years what is 70 come on na say 110 na da so tia say sa bre na won koshia wo make dabi na me kwaje de ho so fu suro wo dabi wo ya bla so ya be kwana ya bla nyam so ye de asase so ya be pre papa enti ya hu sa Akoma na no mo pe na no am so na ya hu sa Akoma na no mo pe evangelist akwaba papa na wo mpom te sen adum cry onyankopo akra yen enne na wo mamenya se enne ye mame 1 year anniversary pepe enne ye pepe nyankopo hu Erade ya aduma ya san ba be hiem ti afini na erade frɛ me yere na ya konfi aduase nipa na afini na obesan hye abrabo ase enye easy nyame ti ase de afem o krokra ya afi pepe ene abusua ne nyina ti baby obi ano erade mfa ne krensi ensie amen obabi Maa Akos obaya bi di akemenu obaya Maa Akos oba na ho what to say Erade adom ye pa na wo breme yini bia na oni ha me dia me manage hu se kutu se ba we nyankrofo ni die da bi no mu die ni bia we ya asante for we asante akadie kase akadie wo de gyan ti se kutu obedi ni wuti aje ne woto aje ne wonan ne wonsanyina sister e me sha se obedi ni baby e me sha se kutu we ya asante akadie say ye tirim ye de ye nana na me mic yi mu ame ye nana ne asante hima nyame afre no oh lady enche na otiko so nso so say ya wada na ye na wo hweda ya wada na ye na wo hweda say ye wie na ja wo musi hima na na afie de dotiye na to aso ti de dotiye ni wie a afena na ye nana nkasa wo ba no new one wo no so ye be hu no yes asante me mu ha de ahwene di
ahini papa iti just say kutu say ba eni say kutu say enye na ho an eni ne Akufo Agyapong papa Agyapong say kutu say bam enu nti sabredi obeka ye ho ewo akoma mu nsem dwumadi so akoma 87.9 FM na yaba ni say baby biada wo biado na wahunu say yese ya e de ebekọ no nti baby a wo hwe ye free bia say wo how say de how Pastor Julius say bia ukuru na tete wo oyere na tete wo impokra ne wawofo na wo mo enye wo masadia wo se wonom eya obetumi dia ba say esisie kwan so bikra no ba no na ukunu awu na be me japade ni nyina wata abusuafo page obetumi ezide abusuafo pade chirika wo mo page e de free won 70 akofa de ma bebre na de afoforo wo na ukun ya de hia no fan kwesi hene a wo de bomode a fo wani kire ba bia na efabra akoma mu nsem dwumadi eso fabra akoma mu nsem dwumadi so na wo de ba ye behwe na fe yetu ho anamo e de amount ba bia obi ade ehia se ye bema lawyer abemo no ye bema lawyer abemo nia ehia se ye bema ye do be medical doctor obi okra na e say depression ababa psychologist today say ma psychology oh na so na nkoyi onya bie na no a ho na be hu say eni emanyina asay for those papa we say enya boafo anya boafo de won say obi a ho fe na me abode de e a ho fe na so de wo mpeduanim no na me hu say o hawo ho obi bie no na watumi say amane wo ho nti say amane ni ntina akoma mu nsem so ho say e beboa na watumi anya ofa ho de mfantena tena fie da ya na say wo de hye ho saa bedu ba bi no na asem kese aba empie no na asay awie nti akoma mu nsem aba ma wo say woni obetumi ade wasem na tumri kade aba na ya hwede wo wakoma mu a nipa nyina ehuye no na afi ya papa mu adana de ache wiase nyina na ye de ho so solution na open no ye de amount ye de ho solution ma eno kwasem nti no enfa ho ene baby a wo hwe ye free baby a wo bia yen ene yetumi faka free kumase na ye drew central region ye nkoye bibia ase ye koye follow up obi case ya wode aba no ne ye to aso de ama no so say o hwe ne live ewo onua TV na yemra na yene Kate emedi nkomo Kate ma ka Antwi Kwadwo Antwi okay Kwadwo Antwi yen hyase na obi a wanhwe bie ne wantie bie sa abra ni nyina ante asem no wase na yen hunu die nti a enei Antwi ani abreye se wo ba bepe ne ba start canon fresh kwa baby a wushi a Antwi baby amutu anamo kodru ye akra no waje no na obehwe no na wo so ma ne hwe no de na si ye kani na akire nti sabre de agya fidie ni mu de ama mama meso meda sepa se samre meso mama makonya e wa hase de asem ni nyina kosi ye ne se na mete efijase secretary ana medi hia Kwadwo Antwi no see oye sofunji no ba ho be ye programs eneja oditu menim se opeme ena mebusa ne se na se sofo de unti mentwempena no se so ne me antenansa obede hu mesuban enti no osre me menene ntina neja meti ase na menene tina ye enti yati hona didima na me hu se me hu adane ena meka kire no okacha mi so no de onyingu ntimenwo ena mi si yo afei nyinsen yi wo ho ema me yare kura kokoda hospital me koda hospital no Kwadwo Antwi behwe me a oba no okura benku nkitiwa mienu ene vortic kese baako ena ode breme asama making madam a wohwe me no that time no ho madam Hana so tie me a obehu asama making enya ntro oba ho no mo no wensi ho biem anopa no ode breme wensi ho biem kopim se yeyi mi mpo free hospital ba afie ana me de won fi me just on my home po se me yeden se me didi se me yeden minyinsen se me ko hospital se me yeden Kwadwo Antwi fi me da kosi se nyame adom a me de wo fa me ho fa me ba na
me gusua da mami we ase e wo sechere mami bi e friend mama ante da ko a ono e na hwe me emla me wo ye no ono na gi me hwe me te se ne ba even se me wo ska kra me de ba ko di dwa na me de beto bibia mami ne mami fa misika enye hwe mami na hwe me a ko si se me ho chenchen ya nyame adom me di betina kumasi enti ko Antwi de chese ni pini se kura no mensa anka bi da kopim se na menyem me ba we ya o papa nso bu me kwase a afi de hye me bufu a me de ba ha afi de ono a ebeji ma na ho a afi de o se o ha me se o peso oji ne be wo ba de otoso we na toso say we na toso 6 we no na ye Collins why ba ne we ne Kofi Eric na menyem na me de ne ba ha na kola we na menyem na me ba ha. Okay, enti na Antwi ebeje asem no de ma ne ho. Na Antwi se onim Eric ana se ono so eka ho bi na akra mu nyinsɛ no. E bia na we bo ha na we so bo ha. So se de ti no beje asem no ma ne ho. Because na mfa no. Na mfa na ho. Ba de Akoma ne beje ye ne se me ba ha no. Na me ba Collins ne teme nan so wa. Enti yegusu ayeka Kofi Eric de na ena obusa me se na akola we nsi so papa we ena me koka se wewu enti woka se wewu na mu hona na unhu so de message aba se wonwu ye wote ase ena obusa me se obi de message aba se ye friend Kwadwo Antwi na o se akola no ne papa no no de onwu ye wote ase na de enti na be ma ne ti ase na me si wewu ena me si wo ye ti ase ewu kire se menyem wanfi meda ne pin kula me ndi bi da kosi se me de wo ye nti me kura de minim se wawu ana me ka sa eni se wo ye se saade a woni ne chate ya wo ye se saade eni ombra ne hu asam ne puma sibre a wo ba ya ye ne kan bibia nti ase anya adwuma afi na nani abre no Okay, enti ye hwe Kwadwo Antwi ono na asem aba ene ye ka ye hwe Kwadwo Antwi ede no ye wi a ye beba ketua yi so Kwadwo Antwi no ye sofo na wuhia no mbacho no oba be preach ho anase na wokọ na asori mbacho no obama ye ya asori wo fie bim na ye ya asori wo fie bim wo sechere ho fie no boy be friend na so fie o mu fie ena no ye asori wo ho na me kobi anase afe na wo pebie afe na wo pe members but na enipa ba. Okay. It's no at na sorry ankasa. Emma mesakra menene betna emu ho sakra kwa ya sorry wo banko. Oh woni no. Menene kwa ya sorry. E wo banko. Obi a sorry anasa no so ya no branch. Ankasa branch obi ye e wo banko ho. Menene na kokwa ya sorry no. Na sorry your friends obeka he. Me refi ma. No members pa. Mba try. Na wanyini kakra sabre no. Na wanyini kakra. Chen wo bebre. Kwadwo Antwi. Kwadwo Antwi de mecha ne kakra. Okay. Na tama wo hu no se woni oba bia wo na akwa mu. Mba chan sa na ka kire me. Na ode wo ko kire na busuafo so se bia me maame ni Kate kwachia me maame me papa ni Kate kwachia me papa na busua na ni mo. Me ode me kwatna ni sister fie ho. But wan kan kire ni sister se ni bibi ne me. Adentia. Minima de kro. Na ono ka kire wo se ne sister fie no ode wa betena. Ai. Na ne sister no so ti fie hobi. Mbacha ya ne sister na fie. Okay. Se bi ho a ne sister fie. Ade bia ne sister na tukwan. O wa brochi no no ti fie ho. Da bia nyina na na ti fie. Na wonso woni ne sister na ani nkomo da nka nche ne se bia wo bibi ni Kwadwo Antwi. E kire na me be ka kire no. Breben. Otina ho di science. Oh, metina ho nya be month kra. Ade na wo shadem. Because ne sister ne nua be ma ne nko na wo ho. So what you say? Enti said the eti bia no se oba bi ba ho a anye bia no ne sister no e wo so bi me hunu wo ha say bible so me na wo dia ne me bra ana say obebi se ne nua be ma ne say wo ya ne den ya wo de waba obi ya mi sahwe. Okay, sister ne busa say ne den ne me boy ne ka say na sorry ba ne me. Oh, asore ba na de bia ono wo shedem. Nti o ka say na sorry ba ne me na ye meshima me ka twa ne sister say da bi. Mene ne obibi. Ebra wo ko
ne dem ho no wa hunu ema ne ma bi a kire sei bi a wo oba bi dada wo no oba bi na ti anaso wo yere me pa cho de bi me hu bibia sa nti ne sister be hu na kire ne die ne si ni sister be hu na kire no eno o se on ti ase ma me ne nua be ma ne ntina die nti Mini ma de kroma o se ti a na won ti ase ma me ne nua be ma ne ntina at that time no so kra no na ise me hu adane ewe ana mi sina se menyimu nsu o se ti a na won ti ase Emma opamu mi free fi ho kra no meti se kwekwenchi yare eda Divine Hospital me kwa akohwe no ne sister ne na kra etuburo me e wo ho abra menyam ana nya asam getuwa Debi o na ebia na mantamo ho no na ne sister ni nimu wo ebia sadi ebia wusu bi sitie ebia ne ma bi nti ena ma ne sister ne ka se Auntie ase because onimu wo ena initially okache ne sister ne say wo ye na asoreba ono kwakwa ntwi boko de asoreba ya je ne tra dem asoreba be sofu fie bo so me na mo ya fasting ya na say mo ya de wo asemo ana na wo she dem na wumpie me no aduane wumpie me ye me na me ye bibia ofio ho bibia me na me anadwo ono so beda wo bia na atama wo de wo be she dem wo de no ma ho ono no wone dan nti na me wone dan mu hobi me ne nati ne dan ni mu a okay nti wo hia antwi no edrisa yansa na wo fefro me hia antwi metimi aka se be 3 months time ansa na menyam osome mi yansa okay ansa na wo nyam na antwi sime de me yesofo me pese me study u kakra na study ne twumai me study so na chese na masie sa na masie we dey say go yesofo me bro ni mama ko me ho yes pa anya sam ketwa etwam surprise we surprise so ho na chesa onim se me ba be share wo henti na de time ya ne me wura haram say hey okay obroni yankrai medasi bebre busiafo power specialist eba hospital Dr. Akosua Duaya ene aba no na ye base ya wapomode ho nkomo no a ene ne o edie eno nti ya na enkomo no ye wo dese no a wutie na wasom ye wo dedede no na wama wapomode ho nsoso ehia papa eno nti misre wa yade bia eha wo yade bia etete wo no bomodia nefre na tuanamo na bra ya so na abanko ade a ayaresa eye wo dia ye number no je na ye nto ankomo no eso eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 38 31 na ya WhatsApp line no ebi obi wa brochire wo fra ba ha ne ya na ne boarding enti obetumi afresi WhatsApp no so ana kompo na ebefu won sanse bi na egu pese wutwa ho picture obese wo ne Dr. Akosua Duaya di nkomo e WhatsApp no so a WhatsApp no so e 0555 79 78 0555 79 78 Fred Dr. Sisi ana chese ne no enkasa na fa yare na eha wo no tu anamo bra ya so ye na ansa na ebedi yade ne ho nkomo no mamenka ye nnuro tatahwe we dwaman so enkyerɛw na won so kokoto bi nanonom esanse nkrofo a wo mo etonom no adansi a wo mu die nya asem keto akra obi si malaria aba won se na anse nsuo no ye no fe enti pai ntontom papa nya asem keto a akeka wa ma wanya malaria fever mesro wade wakwa check ya ka cho say malaria bomodian ne kope edua ya malamex na bobobi nunum bi fagu ni pedue ni mo na ahode besa ba malaria no wono wose wode sebo wo bekwa ma hoto etumi abafie papa eye edua ya malamex afei
obi si me yefunu keka me yefunu ye me ya me didi a na me yemu tu me saa ye me ya saa aduane nso so me nidi ye nso a eno nso so me yemba me ya saa eto de bia na me boso hyehye me didi aduane ni ginagina me boso me paacho edua ya SK edua ya SK eno ene beboa ama si yefun yade yefun keka osa no a eha wo no ebefiri wo ama hoto etumi abafie ene wo eye Heberton Heba Mr. na se dro we dia mese wo no wo ye general efrise ye ntwen se yetinya ya anza ne akwakoto Heberton ye ntwen se ye yefunu nya ya anza ne akoto Heberton na emom no ye koto ne anonom sa bre ya yade bia ma yetinya ya ahodi bia ntenkoye no ye kononom Heberton Heba Mixture ene Heberton Heba powder no na ase boost immune system no e de ama ye kama entubo se de bia ho odene enkrofo yare ne e de wo mokwa nso de bia ho ode ebisa wa wo se eye Heberton Heba Mixture ana Heberton Heba powder eno na me no ma ho ode akosoro saa no na fei ye de jirikejiri no e de apeso eye jirikejiri so Emani je wasa de ni nyame boy o nyame boy ankasa yenumu odo na so ade no nso so ye guy wati ase easy see eshia na je eye guy ba ekoye ene yesi wo so fukura duru dem ana chese wa ye yi so ho oduru abonde ana ye so fu eduru dem ode a oboa so fu sem no credit card no be ni nyina egu o enti ekopejiri kejiri na ya nonom na chese aboa ya ma ye mensem na kosoro won se de bia ye dwuma ye na tenase ne doso ye di akwane aba ye nuane a ye di kra ne se bia duru bebi a enkoyie saa nutrient e wase ye nyane saa nti e be wie chire no na amamman na niema bia ba beje ho na bosome so wonya jiri kejiri na nonom a e beboa eyi amamman ni nyina firi wo na duru dem ho a wa kire wo ba ne se yesasa wo no wa ba no wo bebo adwuma tatahwepa e ba saa nso eniji fie wonza ma ko te hu se oba bi ni kunu de bia ntokwa uko bi san so obi antimi ntiremu a na je se ye no eno something dey ti ko pejiri kejiri na nonom na bibia enye fine enfama obi so obo wa kuhu ke obo wa ma ne bo so hyehye no obo wa ma ono ate nkasa afi de obre mesra kona kope kof ke heba mechane nom na ebeyi ewo ni nyina mama bia bejeje aboso nyina ebeyi efiri wa ma hoto abefie nui ubora heba shop biye mu abenye bi atcho na ye ko power specialist nso de a na chese yade e friend se hepatitis won ye mfa ne mfa ye mfikyire sanse Dr. Akosua Dua ya waje ho awosa ahodo hepatitis adawroma enti mesre obi se eno so ye de e ben ya ma menkyire mu e wo brebo no semfom so ba ho anase yade ba ho a eye problem srade be ye mu madontwoma ne ese fatty liver eno nso eye problem brebo ne ye kidney no eye adwuma bom we so we asene na we nso so we asene ba ko tofom ana chese ba ko adwuma na ye den enti ye brebo na ni kwan se problem e ba ho obi se me na asitimi tatai na mefu adoa me ho hyehye me ni pedue mu tutume me tinkase ehwe me mfe ehwe me ba cho hepatitis no ai eno anema saa niema we nyina wuhu no wanhwe ya beka se eduabo enso na enye eduabo ya de friend hepatitis o de ba power specialist a doctor be show amachesa hoto etumi abefie na obi so wenya diabetes e o sugar ne ko soro enye o eni kwan se basa me pa chow to anamo ne bra power specialist e ba hospital na yema sugar ne meda baby e wose eda ama wo dwunso too much wo fidi he ko fori krom ha ya ye be yi wasi for man sana baby a wo kokora wo druba dwunso sa de asemo a me pa chow bra na yen show na problem no yen yimfiri ho emfa ma me se ya de bia wo de ba power specialist a ye di hu dwuma obi se kompo aba befuo me minim entimentimi nshata adepa me na mana me fere me srewa yenye operation ya na ma akododo na asuro se ye de se kan ebe no chine bia de ohawa ba ebi kra na o se me da na ma nsori bia ma na me yende ye ye debi edro ebe nane
ni nyina beko doctor de wo Dr. Akosua de ye nyina ye nim se enye ne oba ekra na emu bi wo ho a ye nwo ye so nti wa ye adwuma no ache o experience na anu ye akra no osa akosua ade ni bi ka ho a ya sa ma na bosobode foforo kra nti no fa kompo ne bra yi won se fibroid nso ama enne ema dodo na omu ntimi nwo nyinse na ye de ama wo mo efo ya ye kapu hu na abeka so wanyima mfie mienu ni nso eba na so ewo mu ana ye kukuru nim se eba na eti nsusu na ye fibroid ene da ye funu num eba sa na se wunyinse kura obepon because baby e wasa akra ne koda no eho na fibroid di mirika penti no na ansa na ye beko na fe yakwa kofe ma Dr. Akosua dua ya no na many Kate Enison ene edi nkomo nti Kate se yemra mehwe ye koba ye fahene ye yese ni ade abranche woni ne bayi woni mo no kwakwanchi woni ne bayi hu di hu na ne se ye ba ha se no last time na menyem we ye ba ha no ai hu di hu na no ba eno kra no oba ha se na ansa ho be hu na kra no no woni mo no mbacho de wo no woni mo no no woni me obehwe ne da na o so akitikiti no ena oba afie na yebusa ne sa de nti na me wo ye no wen si ho a se fio mame na ohwe me ne ade ene ne ye ya ode ko ye no eno no wa fa ma hobiem ene se osan eba be hia ye be hia wo studios ha say no I see ena ukọ ye no nso wo hu ne biem eno kra fie say ni hu ne biem ache asam na cho because we kra ko for years akra no hu no papa sisi obe hu no hu no papa wo hu no oh no eya obi so papa se dabi so papa se bebe na ka se opeso obegene ba no oh eno kra se nche bia na nsen mu ho eno obefia na wo frɛ ho ofrɛ me phone so won san trefo o san frɛ wo phone so nka obeba ho no o san frɛ wo phone so ofrɛ me phone so se opeso oje akra no ena me se me nko a me ntimi ne nka no ko de wo phone so enti se be ya ombra na yemfa baby amra ne da na yemfa nto ho enti aso ne me ye wantwi na me de frɛ bright mail wo phone so a me ka kire no ye nyina na ye conference call no se be me se ebe ya ene esambra on samra na yenka ho ase because he ya na wo baaye enya wo no de wo baaye but obaye no beje ma ho esa akra na osi ne na so ne ye oba enti wo baaye no so abehye bo no wantimi endi so enti ene esambra so why ready there bra na yenka ho asem na je oba okay na se wunim ba bi a antwi ankasa wo minim ase ofra osi wo ye omo chirensa no njuma nti ase on ka baby fa ko a oye adwuma no oye ose on nanam gronkro so akra na nyamfie be sense say 6 years 6 years no ubetumi akasa bi a wadi opapa sika 100 cedis and I say 200 cedis me metimi akasa wadi ne sika 50 cedis yey ewa ha ya de no mo ba ha no 50 cedis and na wo beje no so kra no wansan ya mafie a mehu nipa a wo bo a wo ma wo hwa akoda no wo frɛ wo phone so na eno no wote ase ya no obeba fie anase fa akora no behia no na wo fa na ade enko na chese ase wa ya na adwen se oje akora no kode one me ka no wo phone so na chese nga me no mai no kode ana me so mesi minti nya sa ade no ahya no obeji akora no tu mu se ne ba enti so wo pa akora na onsan emra heya waba na bia yaka 6 years 50 cedis akora no ko school me pa cha what you say me pa cha akora no se si ade o class 2 6 years class 2 class 2 cha say me ma me na me de no ko me ma me na ati ni school enti aso mo na ede o mo fantiti ye mo ho a enti ansa na obeyi na ko ebia nenim na chisa akora no ehu ade yi ansa na wode no akọ okay enti waba okay Matias ye baba animo me baba beji me ba no mo fa me kama me e ka se na abebudi ama no get ase ayeka obebu ka se na ama no 6 years 50 cedis obetimi etu ya 3 billion dia ya je say 3 billion okay
Eti Kwadwo Antwi say ya says 3 billion. This way. Madabi. 3 billion. Na ya gaza. That's a swasika pesa. 3 billion is that. Me because about the boss Accra age now when you 6 billion. Because Accra 6 years, Papa 50 cities. Ya de womba no kra ne nkoda bebre gina ho a. Enya de a wo behunu wo ba no, ohunu ne ba no anaya mo enemafo aba no ye de na to ye start. Ene ye de ya to ye start na start. Da bra wo de Accra ne to start em wo papa hunu no. Acho de me kra me if say me touch phone say me ndo bi mumbo. Okay. Mate, enti ya 3 billion. Bacha. Ansa na ye de ne ba na ma no. Ai. O de ba de ya de be ma no. O de ba de a. Okay. Enti o de ba ya de be ma no sa na tie. Enu nti Kwadwo Antwi se nei wo so ya be ma ya wo boss. E de sha wo nantem de ya. Wo de wo bi sha wo nantem ampa cha obra forward. Oba ne de e yoba. Wo na wo to wo pa e de e wo no. Enu nti ye ntumi kan nyina na fementia ye mia menua ba Auntie bi menchi Auntie bi na me mano moni adwuma me mano mo eni adwuma no kwasem se wabo adwuma ye papa nti ma menchi achi Auntie Akoma FM 87.9 kumasi ko ne mpanifo ha nyina so na menchi achi obibia ye do bi ase midin ya boni me dada no eno ane de frame Maa Akos ena wo de be frame ya de Akoma mu nsem dwumadi no ena ebrem wo Akoma 87.9 FM na abedwafo wa ha eno nti ma mema wo no mkrado Pastor Julius Namba baba yes so metia more fire na pomo to say more fire Ohoye more fire so for kokko hwe more fire ensama mo me ye so for kokko ni bi more fire more fire ensama mo me ye so for kokko ni bi more fire ya shadwuma ase ya shadwuma ase ebuzafo nyina ho ye obi a ho ye obo ade adaroma nkofo ni agye pa so wa ha o za nkofo ni agye pa wonte so omo frefre sa na mako ai nkofo ni agye pa Ezra M'akosem na sese won za Akoma na sese ye adwuma Akoma na Auntie enya hunu ne sa ndie we dey 70 years ye hunu sa na 70 years 70 so when you say say me 40 years what is 70 come on say na say 110 na da so tia say za bre na wunkohia wo maker dabi na me kwaje de ho so fu suro wo dabi ewo ya bla so ya be kwana ya bla nyam so ye de asase so ya be pre papa edi ya hu sa Akoma na no mo pe na no anso na ya hu sa Akoma na no mo pe evangelist akwaba ya papa na wumpom te sen adum cry onyankopo akra yen enne na wo mamenya se enne ye mame 1 year anniversary pepe enne ye pepe nyankopo hu Erade ya atuma ya san ba bi hiem ti afini na erade frɛ me yere na ya konfie duase nipa na afini na obesan hye abrabo ase enye easy nyameti ase de yafem wa krokra ya fe pepe ene abusia ne nyina ti bebi obi ano erade mfa ne krensi ensie amen obabi Maa Akos obaya bi di akemenu obaya Maa Akos oba na ho what to say Erade adom ye pa na ena wo breme yini bia na oni ha media me manage hu se kutu se bam enye nkrofo ni die da bi nyomo die ni bia we ya asante fo we ya asante akadie ya kase akadie wo de gyan nti se kutu obaji ni wuti aje ne woto aje ne wo nan ne wo nsanyina sister emesha se obaji ni baby emesha se kutu we ya asante akadie sani afro say ya yetrim ye de ye na na me mic yim wa me ye na na ne asante hima nyame afre no oh lady enche na otiko so so say ya wada na ye na wo hweda ya wada na ye na wo hweda say ye wie na ja wo musi hima na na fie de dotiye na to aso ti de dotiye ni wie a afena na ye na nkasa wo ba no new one wo no so ye be hu no yes asante me mu ha de ahwene di
Pastor Julius Akwaba. I'm Joso. Evangelist Akwaba. I'm Joso. Sikapa Akwaba. I'm Joso. Obaya. Okay. Pastor, Okasawia anta na Obaya metinase. Pastor. Man de say. Aha. Papa ma somebody papa yenya sorry. You two men man of. Maminya man to man for. Wa mo bas make so Ghana for. Ghana for Montana we say. Ma yen two men man for. Say owona an hoba serious. Ma ne aware no ne awo no on say I ho ayedin. I difficult say ne pampers born and now one can say very very expensive. It is the only ocean badge in Sena Sawanye. Now mono kwa struggle sadia. Me de bia meka say ya tumu for se munya na mo se munya nti obo odua de a we nya so for se mo. Obi be bo odua ku afiri wi aso kwa enen so de dua bo no o mu nsuro. Si wura ka so munya o munya ena menim se punishment bia so ni ho de a nti dua no de ye bo na ngofofu du ara so mo na tata na ne se ye bo. Nti mesre ofo unya ready a na makasa menko na unya konko ade a says yes no so 3 billion se ne kwan agwa kubo ka fa odi na ade be ma no ye de ye twen 6 billion 3 billion so anya ka so obeje ndie obeje nti wala ko fa ba wen okay sikapa ba eye pass na papa de fa ho na me ka so obedane no na mom se watimi di akwa akwa advice me ma ne dia ye ka kire wo mo me wo se me de bia me ka se sa irresponsible fathers say no e wo se e castrate wo mo me ma say no unya na de ne schwar ne na de we no so wo de to hwa na de aba we no wo de enkwatwe mu nso no fa aba bobọ so we wie because irresponsible daddy say be wo he ababa we he no kama wa ho ma papa say ye di wo ma mo responsible ha oba wa hu nsia so ya kama o we onam ho no wa nkakra na ebi kra hu so wa hu nse wa be fa ba wa betina hada na me ka say wo se wo kwa aba nka o se 1000 no ka so de be wa fa ma won so akra na nso so a won san hye no o beje no wo ya ka ne say wo pam kwase no ni fiche na be ya se 3 billion me kwa na mpese oje ni 6 na wate so ma atre de akra che kwa bo esika no fa bra ni enya ne boko ma onye sa de a ye nya aba no ya aba na ni aba ene fa ye ho se de onim se unya 1000 na 3 billion ye ya se unya se ne ni obi afa ne ho wono wo de babra wona so wo pa oba eti fa 3 billion beje we ye beton no enti fa bra na beje oba okay simple Obaya Marcos 3 billion o 3 billion anya some get 6 years now na say sika we kra me so bi mu aka me problem na nyanka solve o about 6 years 50 cities po na 50 cities pe no fa ma yen Marcos ebeko so akwa akosi da ben me na de 3 billion na lady no woje no onfanya adesua na ye nnuan ma bi omo tie ye no so no omo fanya adesua e na ada ne doso e wo so mo hunu se be ma bi obachi wagina wo bia ma me odi di sen e hin na wo tie menya wo number me ye adwuma sei e ye na ada susu jinkrofo odi safo susu hwemanim na bi sa wo ka ma na so so wo ka ma Marcos me pa ma na chew wo yo ba na wo siso a ma wo bo nya den to wo bo na be ma wo bo ane ne ma no no meware wo empenatwe sempenatwe ne ye sha se de kwa awawiem na mo empenatwe be wo na wo nhwe wo die akwala no wo ha no akwala no mugu ho mo twen yen yo ebre bia so a be ma be hwie gu wo ba mu na nyame aboa no wa wo unexpected babies and amudu wo mo ba na wo mo bre she Marcos won kwa nyame fa so bo nipa ansa na oba benyi se na nyame apepem nkula na duane wa prepare na duane she boso me nkuna nyankopon de mayen o se boaboa ho na fa toto akula ne diapers toto ne ma bi akula ne ba ombre eti be ma obegira woni mo obeye wo line no chi hu free wo be ma kro no ho no mo no wunyim wi a 50 cities akula nyamfie nsia ana influence influence 50 na me gina kwa 50 cities kwa me kwasa me kodi fufu a media 100 cities eti wo munyan na ada no mutie no enkosi ye ba bia sa 3 billion ya raba wo bi say won hunu no pass pa bi nka
na yem no na 3 billion die Marcos me na make me condemn me man but me ti asem ni mo no be man onya okay wọ́n okosoro ba from onya o Marcos onya eti yenkes kakakra bia be man obenya na ye mo ni dwetire de metimi aka no me da so papa boba ya obi se why is akua koko me pa cha akua koko he ne na mu abu o enti nyame ya adom a okina ubehunu akua koko wa ha evangelist mame oko oba Methodist assorma you have 5 beliefs baako na meka ho asem sisi ye free bibi reason enipa na wo ba wa kwan mu nyame ama wadwene nyame ama nyansa wo ni dwene reason dwene nipa na wa ban so de assemble na eba so de assemble na eba so wo be kan say asem na wo kan de tie no but wo tie no you read that person's mind. Now, what who said no, you have to know. Am I a psychologist? Mama, I don't jaya because I said Papa more canon. Mama, too. Bema no about Kwamuno. And far war. What has one over war? And some way on 1 day, I mean about Miss Row and Chumano. Okay. And my man in country was an enemy woman who we are. Mama, your 1 day, Miss Row and Chumano. No, you none times are the enemy we are. Diaka yanke twade ati na ni so wo yi sade ani wi a diaka yanke twade ati se hu entimi sraw ene ne wo wo de hwe na dwene a yaka na happen say fada kro fanyi sem pim no hwe ade obi de nyi sem pim wo bi amfa yo eji sade ti na reason bi ya man you say ni pa no onfa wo ba bia obedi so wo eji aba sire nua ma no emema na ya ba no ya no ede wan hwe yie odu besi ba bia enye dwene na hu se nipa me de kwa e be yie ana se enye yie mama das me so me das papa dwene na hu se enipa we me de kwa e be yie ana se enye yie also welcome back Maa Akos. I'm Mrs. Ajay watching live from Takraze. Mrs. Ajay onyame onshia papa afa ye be kwa o ma ne so